Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan a Lilian. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dispensaren dakkuman no jakon inlanad ti address ko. Gaputa amok nga ado dagiti agdengdengag akailiak. At daan akon iti dua nga anak. Kat may papan iti kapadasak iti biyag ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lilian dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inlaylayon amutan tinapig sa panagbayakabak ti todo anak ko. Wan nga rod na. Agsangsangit ka, anak ko. Laplap dak ti bakit na lang. Agarubos matlat na nagitilo. Ay na, sapay nagpig sa tinudo. Nana. No idiun-unana, kung nadagit ilalakay, adakas ka no ti agsangsangit no kastoy nga agtudtudo. Gapo, tanakarkaro nga ipigsana ti tudo. Pakawanan dak nana. Talaga nga na makasangit. Gaputa malagip ko dahi di asawa. Ay, makapaladingit na ron apang panunutan, anak ko. Ngam na ginanan ti asawa mo. Iso apalubusa mo. Tapno agtal na mo ti kararuana. Limitam dagita matamare. Di kan sama maturukan. Diyak namin makaturog, Mare. Kimutong ka pa yan. Amang ano di kan mangmangan, Mare. Diyak nga rod makaturturog kan makapangpangan, Mare. Ay, amo ka narigat ti manglipat, Mare. Angam ikagumaam ti bumangon manan. Di mo baybayan ti salunat mo. Ipagpagapumla ko maiti anak yo. Urayan niya tara aramidak. Diyak lat na malipatan ti asawak. Diyak makarelax. Ay, magkipagrik na akin ka, Mare. Amo ka narigat ti sasaadam ita. Ngampat siya kakabaalam dayta. Agtalag ka ni Apo Diyos. Wan, Mare. Tilaang na marso ti pagkamkamangak. Gaputam mo ka dinak baybayan. Husto dayta, Mare. Nasaya at launay dayta kapanunutam. Ngam addalat na dagiti gundaway amalagip ko ti asawak. Kat umapay tila dingit kanyak. Maawatan ka, Mare. Gaputa sana kas karina ti manglipat itinapukaw mo nga ipatpatag mo iti biyag. Agyaman hak. Gaputa adda kayo akanayon iti sibay ko. Kat sapay la ko ma. Tadi kay mauma amangan andingay kanyak. Lilian, apay akas naglaladot ka kanayon, ha? Amo may tinapasama kita asawak. Iso apatyak nga amom ti sumbat day ta sa lutsud mo. Ha? Iso mat. Amo ka? Kailiw mo una yan ti asawam. Pang-asim, Joy. Di mon baliksan. Di mo lang amin amunoan niya ti marikrek nakita. Ibagam laeng no kasapulam man ang tikad-kadwa, Lilian. Adakmat dito'y anakasagana ang mga langon kan ka. Bastos! Uray bayo. Di nakpagsawan iti kasta, Joey. Katno kas pangarigan taagayatak tupay. Saan akas kan ka nga awan direksyon ti panagbiag na? Anya? Nagturad ka matan anang sipat kanyak, Lilian? Gaputaday tati maiparban kan ka. Katno ar-ari kan. Urang pay day tang inaramit ko. Agyaman ka kiti ah. Gaputa na sing petak pay lang. Di ka man naging didi? Amok tumatlaang. Huston ko nakmat!
Gusto na itaan, Joey. Adaywam ni Lilian. Anya? Isakit mo dito ya babae? Ha? Basta adaywam ko nak. Kastagayam. Lilian. Pasinsyam ko man ti kumpare. Wan, Dondon. Kat nagyaman na, iti panangisakit mo kanya. Unay matandag iti tattao na. Di da ko na mo respetuan. Apay ka di anak ko. Ado dagiti sayang gusto nga mga ko. Kunada nga agbirbiro ka kano iti lalaki. Unay matandag iti tattao. Tila ibagbagada. Wan nga rod na. Kasla itay. Sabali ti bagbaga ni Joey kanya. Amang ano na bartag manan anak ko. Wan nga rod na. Kat ko na. Ano agbiro ka kano iti lalaki. Adda na kasagana ang mga awat kanya. Santog katawa iti makapainsulto. Ay, unay maday siya taon. Tinasayaat, liklikam laangan anak ko. Tapno dinan tumanan aramidan tikas iti inaramid na ka. Ado mo dagiti babbarong aggusto kan kamare. Ay namare, awan pa iti panunot ko dayta. Gaputaad da iti anak ko ti ayan ti atensyon ko. Una, namawamot dakas na no agayat kamanan. Dependento. No adan tumanan pakarik na ak iti ayan. Sa bagay matkit di amare. Saan na biniitan dayta? Wan mare. Kan awan pa'y mo tinakarik na ak iti ayat. Adamat nga agpaiso dagiti agar-aram. Awan mo ti respeto da kanya. Kas kumakin ni Joey. Ay, hun nga ron ah. Unay mo't dagiti at taon. Sigamat gayam, Lilian. Anya manan ti masapol mo kanya. Nagpintas ka talaga. Isumot lagayam nga gustukan ka ni Pari Dondon. Anya? Imposible mo't no saan pa nagdaton kan ka. Kat no si ka akanayon ti istoryayon na. Bueno, agim papangina ka manan. Bueno siyak agwapo ti kayat mo, ha? Di nakpagpungtutan, Joey. No di mo kayat asipatan ka manan. Una yan ti tao ay, balo lang aruden, agin papangina pailaan. Awanan kay ti bael! Talaga di naksardang ana. Baliwam day tao galim. Tapno addamayat kan ka babae. Sinipat nakmanan. Bastos ka man ngamin. Kat daytoy titandaan ng Joey. Uray gwapo ka. No nagalasmat ti ugalim. Awan serbina. Ay ayatan ka, Lilian. Isu apang asim. Aglunam ko man ti ayat nga idat-daton ko ka. Nga may sa akon abalo, Dondon. Idinto tabaro ka. Saan ang napatag tinapalabas mo, Lilian? Isu adi mon panunutan dayta. Sigurado ka ka di, Dondon. Adnan anak ko. Apay, kaya't mo nga ibagadag iti tattao. Anangala ka laang iti pakpakanam. Uray pa ibagada dayta. Awan ti bibiyang ko. Tinapatag. Naragsak tayong agdaden na. No aklunam ti ayat ko. Inaramid mon ti amin na kabailam, Dondon. Tapno lang ang ipakitam ti panagayat mo kanya. Kat sapay ko mga rod tadi kan tumauma. Ken nakasagana ka iti anyaman apan nubok adumtang iti biyagta. Uwan, Lilian. Ikarik dayta. Gaputaan mo ka. Asaan laang apuro ragsak kanam ay ti mapadasan ta iti biyag. Ngam nubuyugan ta iti kararag ti amin.
Kabaalan ta asarang tantian yaman adumtang itibiyag ta. Awan mo't kitdik dakas na no makiasawa ka manen, anak ko. Ngam, kasla mabutangak nanang. Kasanon no agbaliw ni Dondon inton agden na kamin. Di mo kad ngan adagos. Makitak mo't kat nasingpet ni Dondon. Awan matkit di nanang. Basta aramidem ti pagrebengam kas asawa na. Tapno saan ama upay. Tano makita na anasingpet ka. Ad-ada nga ayatan kan ipatag na ka. Sabagay, nanang. Pudno tako nayo. Dondon, kasla maikawak ngagnaad dito eh. Erwam munti bagim, bakit? Laglagi pa, agasawatan. Sabagay, agdadamo akpay laang dito'y balayo, lakay. Wen, bakit? Agbalin kan to a komportable ditoy. Basta, no adda ka sa pulam, ibagam kanyak, tapno saan ka amarigatan. Uwan, katagyaman ak unay. Shoo! Shoo! Huh? Una yan dagito'y amanok aya. Naglawaan mo iti arubaya na pagkaraykayan da, apag sapulan da iti kananda. Ngam dito'y pailaing unag tibalay mag. Uray kumano awan piye nga intugot da. Siyak manan ti pangagan ni tatang lakay. Talaga adinak kaya't aparakan ka. Shoo! Ay, baka pasurong ti kastoy abiyag. Shoo! Ay, anyan ni tatang. Mala, di mo ni kaskaso ni tatang. Wala kay. Maawatak matkit di. Taadakit nga rud anak ko. Idinto tabaro ka. Di mon panunutan day ta. Tinapatag, naragsak ta. Lakay, nagpa-check upak. Adagayang bukol ti matres ko. Kat masapul ang maoperaan ak. Huwan nga rod, bakat. Uray siguro sa anak ko nga pa-opera. Umimbagak tulad ta. Saan bakat? Saan mabalin? Masapul nga agpa-opera ka, bayat ang nasapapay. Iso pa yung paggastusan. Saan abale, bakat? Tati kwarta, mabirukan. Ang ti salunat, may saladay ta. No binaybayam, karkarong agrigat ka. Pasensya kan lakay. Puro paggastusan ti ipapaay ko kan kasipod nagasawa ta. Di mon panunutan day ta, bakat? Agasawa ta, kunak manan. Isu masapul nga agtinulong ta. Saan mabalin abaybayan ka? Kan maysa, di mo nagayatan ti kasta akasasaad mo. Lilian, siguro sigudan nga amom nga adda sakit mo. Saan tatang? Itala ang anamuak. Nga ta? Uwan tatang. Ti kunam kit de, iso anak asawa ka iti anak ko, tapno adamang biyag kada kayo iti anak mo, iti imuna nga asawam. Saan aday tatirason tatang? No apay anak asawa akin ni Dondon. Inayat ko ti anak yo. Iso anak asawa akan ko na. Kan maysa, jak nagayatan ti pan nakabalok. Kan jak nagayatan day ti asakit ko. Tanalaing ka pa yan na sumungbat ita. Ha! Awan pa'y serbim amanugang. Awan pakairanudan kan ka. Awan tumat ammo day jadon don. Tanang asawa lang arudan. Balo pa'y lang may. Pasensya kayon tatang. No siyak ti inasawa ti anak yo. Lakay, agawid tayo ni Jebalay mi. Diyak kayatan ti agsubli ijay ayan ni tatang. Wan bakat? Amangan no ma-stress ka pa ijay.
Agyaman nakitipan na kaawat mo, lakay. Amamo ko ni tatang, bagat. Jaklakid di kayat nga adun tumananti sa una. Ala, baybay amlatan ni tatang. Maawatak matkit di. Uray asino mat siguro nga ama. Nalabas kit di Di na amo ang mga presyar iti kinasaya at timay sa atao. Awanin ti maramidan talakay. Talaga siguro akas jay ni tatang. Imbag nga raw tamaan anusam, bakat? Uwan, maanusak. Gagangay na siguro talumakayan. Lilian, pakawanan na kumakadagiti nararamid ko iti kalabas. Lipata mo dagi jay, Joey. Pasensya ka kumamatan No namin ano ang sinipat ka. Wen Lilian, basol ko matlaang ti amin. Kat namiris ko abidot gayam ti nararamid ko. Nasaya at mata nakaamiris kan. Kat, adan ka ayan ayat mo? Awan pa'y nga rod. Ngam barang adan to mangayat kanyak. Adan to latta. Basta agbalbaliw ka. Kan ipakitam ti respetom kadagiti babae. Wen Lilian, katagyaman ang itipalagip mo, ha? Uwan, kitlaglagi pam kumadagita. Tapara matlaan kan ka. Bagat, nakaro ka no ti sakit ni tatang. Kasta ka di lakay. Un bagat, dinan kabaalan ti bumangon nga isiso. Katidakas na. Saan amanusan ti ipag ko akadwada ijay balay? Ay, unay matanti kasta. No kayat mo, agsublita ijay balayo. Tapno adda mga iwan kan kwa na. Sigurado ka, bagat? Ngam manula ang abulan sipud na opera ka. Kabailak lakay. Sana bali, agyanak mat iti unag ti balay. Ninanang ti pampanunutak. Ngamin, panawantan dito'y balay. Saan abali kanyak, anak ko, talapig sa akpay. Awan mo't an-an nayak. Mas kasapulan ni tatang yu ti kadwa iji balayo. Agyaman ak nanang. Tamaawatan yu ti sitwasyon. Ang bakat. Kasanon, no natang sitlatan ni tatangkan ka. Saan mat siguro lakay? Ang mga no nagbaliwan. Wen anak ko, kanuray pa'y saan ang nagbaliw. In kayo lat taaywanan, taripatwen nyo, gaputa amayo lat tadayjay. Pakawanin na kuma, Lilian. Tanagbali ka na uyong kan ka. Awanin kanyak dagijay, tatang. Lipatin yung dagijay. Maawatan kayo. Gaputa sa anak abalasa nga inasawa ti anak yo. Ngam no pa'y kasta, ipatpatag kayo latta. Lilian. Uwan tatang, napatag kayo kanyak. Iso ang nagsubli kami dito'y balayo. Tapno aywanan da ka. Tinagtagibasit kay di. Kan pinagsasawan ka itag kakasakit. Ngam si kamot gayam ti makanos kanyak. Kan mangiparik na iti puno apamatag ti may sang anak. Huston tatang, talaga akasta. Amin tayo, at dalat na pagbidutan na. Pakawanan na ko ba, anak? Uwan, tatang, napakawan kayon. Ala, di kay aglidayan. Adtoy, mangan kayo kit di. Inlutuan kayo iti paborito yu asidaan. Agyam, anak. Lilian, anak. Kat ulitak daw iti pamakawan kan ka. Manipod idi, nasayaatan ti pannakilangan ti katugangak kanya. Imbilang napayan apudpudno nga apo ti anak ko iti imo na nga asawa. Katita, naragsaken ti pamilyami. Alakastan katagyaman ak unay.
To'y pagayam mo, Lilian. Lilian, pagayam ko, napintas ti pakasaritaam. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay. Nasubok ka iti kastaunay ngem nagtalinaed ka anatibker. Ket uray saan anasaya at ipakpakita dagiti tao ken ka, nagtalinaed kalatta anasayaat. Ala, itultuloy mo ti kasta agalad mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Lilian, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.